أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر إنك ما يسر كل أمر يسير إن شاء الله كتابي في شرح كتاب فقه الأكبر لإمام الأعظم كتابي إمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه خدای راضی باشه. ما چند تا درس با فیلم گذاشته بودیم ولی دومی درس دوم میتیم. در همینجا این شعر ولی آوردگی و فی کل شیء له شاهد و فی کل شیء له شاهد يدل على أن واحد. اشاره میکنن که فی کل شیء له شاهد، مثال همین دنیا ده تمامی وجودی که در همین دنیا هست، همین چیزی که در همین دنیا هست شاهدی میده که خدا هست. مثال کجایی را که تو نگاه نکنی آدمی که در دلش خدا معرفت خدا را انداختگیه، در دلش ایمان انداختگیه، چیزی را که نبینه همین دنیا ده همون چیزها دلالت میکنن که خدا هست، خدا وجود داره. و فی کل شیء له شاهد يدل على ان واحد، این نظم وردگیه، يدل على ان واحد، همه چیزی که در همین دنیا هست اشاره میکنه که خدا هست و اشاره میکنه که خدا یک و یگانه است. مثلا پروردگار خالق همین دنیا، خالق همه موجودات، وقتی که ما میبینیم مثلا آفتاب میبینی، آسمان میبینی، درخت میبینی، سنگ میبینی، همین چیزی که در همین دنیا هست، وقتی که خدا در دل آدم ایمان داخل میکنه، همین آدم که خدا رو میبینه. الجه ذلك الى الحكم، همین خودش برای حکم میاره که بان هذه الامور العجیبیه ما هذه تراتب محکمه غریبه لا یستغنی کل منها عن الثانی. معنی گپ که مثلا همین چیزی که در همین دنیا هست، مثلا غریب گفته همین عجیبه و غریبه، هم تاجیکی خمون کلمه هست. مثلا میگه همین آفتاب یا ماهتاب یا ستاره ها یا مثلا حیوانات گوناگونی که ما میبینیم شونه، همون عجایب نخه هستن در همین بحر یخ مایو هست، رنگ و رنگ نخه میبینی عجایب. همین میگه همه عجایبی که در همین دنیا هست کلو همه چی میگه اشاره میکنه، افاده میکنه عن صانع، اشاره میکنه که خالق همین چیزا هست. مثلا خالق همه موجودات اوجده من العدم، ای نبودن، مثلا همیون نبودن، خالق مثلا همین را خلق کرد، خود به خود پیدا نشید. و عن حکیم، اشاره میکنه که حکیمی هست رتبه علی القانون، همه چیره، همه چیزی که همین دنیا ده هست در یک قانون گذاشتگیان. مثلا همین شب، روز، ستاره، ماهتاب، همین دنیا را اگر ببینی رنگ اخی آدم میگن که افسانه وریه میگه. شب میشه ستاره، مثلا ماهتاب میره، روز میشه آفتاب میره، میگم همه دنیایی که ما زندگی داریم همین خودش یک قانون قطعی موندگیه. او دعو فیه فنونا من الحکم، مثلا همین در همین چیزی که همین دنیا هست خدای تعالی قاعده کردگیه، ترتیب کردگیه. مثلا همین فقط از خالق عالم حکیم اظهار شدگیه. و علی هذا درجه کل العقلاء الى من لا عبرت بمقاربتی كبعض الدهریه. مثلا همه چیزی که ما گفتیم درجه کل العقلاء، مثلا درک میکردگی، میفهمیدگی آدمی که خدا عقلش داده، آدمی که فهمیش خدا داده باشه میگه میفهمه. یکی آدمی که خدا میگه عقل نداده، ای رحمتش محروم کردگی، میگه تمام دنیا را اگر تگ پاش نمونی خدا را تصدیق نمیکنه. الا من لا عبرت، مثل وقتی که آدمی که عبرت نداره، تفکر نداره، بمکابرته کباز، مثل ایروی کبر، کباز دهریه. بعضی دهریه مثل آدمایی که در دور زمان ما هم هست، آدمایی که مثل خدا را چی میگن رد میکنن، میگن خدا نیست، خودش به خودش همه چی پیدا شده میگن. من السفهاء که حقیقتا بیعقلن. و اینما کفر بعضهم بالاشتراک، یعنی خیلی آدما میگه کفر کردگیان. وقتی کفر کردن معنیش که وقتی اش بالاشتراک گفتگیان که حيث دعوا مع الله اله آخر، گفتگیان که خدا هست با خدا هم هست، با بت ها هست. مثال میاره همه آدمایی که عبادت اصنام، آدمایی که در همین بت ها عبادت میکردن،
ва сайрил ватаниин минал анам. Мисол буд дига буд парастои гуногунанд. Мисол дар вақти ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам дар Макка 360 меган тақрибан будҳои ҳархела буд ки ҳар мисол худои борона, и худои иша, и худои уша, ҳама одам мегирифтан ҳамора дар хонаашон мемона ибодат мекардан. Лекин вақте мегуфти ки худо кияй Аллоҳи бузург, мегуфтан Аллоҳ ҳаст. ҳама мегуфтан худо ҳаст, Аллоҳ ҳаст, и будҳода мо ибодат мекунем ки бо ба худо наздик шем. ҳама хеле мегуфтан, бо мегуфтан ки ӯ худо ҳаст, мо иём худо ҳастанд. Мисол гуногун фикро доштанд. мисол ба худо ширк мекарданд. ҳамин одамои ҳастанд ки чико ҳамин одамо куфр кардагиянд. ва баъдуҳум бо як хел одамои дигар, чанд одам мисол меора, як хел одамое ки дар даври мо худоро ҳама худоҳоро рад мекунанд, одамое ҳастанд ки будпарастанд, бо одамое ҳастанд ки калмаҷуси аловпараст, маҷус. янсибуна шарра ила зулмати иҳраман ва ҳува шайтан вал хайра ила нури раҳман. ё чӣ мегӯянд? ҳамин маҷусо аловпарастора ақидашон ҳамин хел буд ки мега ҳамин шар бадӣ ҳама мега ай тарафи иҳраманай. номам хел иҳраман гуфта мекунад. ҳамин иҳраман ҳама бадӣ ай иҳраманай ва ҳува шайтон ай тарафи шайтонай вал хайр ила нури раҳман. а хайра мегуфтанд и ай тарафи нурай, нури раҳмон гуфта ай тарафай. аки ба маънае ки як худое ки халқ кардаги ҳам хубира ҳам бадира ҳамара нео мегуфтанд ҳастай иҳраман ҳастай иш ҳастай уш ҳастай. мисол бо ҳам хеле ақидаҳои фосид доштанд. ва баъзул ватаниин минал авам, як хел мега ҳамин одамҳое ки мисол будпарастӣ мекарданд, янсибуна баъзал аthар ил аснам. мисол ё мегуфтанд ки ҳамин як хел корое ки дар ҳамин дунё мешаванд ҳамин будҳо мекунанд. мисол ягон борон меборад ё абр меояд, мисол ягон кори мешидаги ҳамин дунёро мегуфтанд таъсири ҳамин будҳоа, мегӯянд ҳамин худои абр ё худои борон ҳамин кардаги ҳамира. кама ахбар Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала анҳум биқавлиҳи, дар бораи ҳамиё ҳамин одамое ки мисол ҳамин хеле мегуфтанд ки будҳо таъсир мекунанд, худо дар Қуръон гуфтаги аъузу биллаҳи минаш шайтонир раҷим ин нақулу илла атарака баъду алиҳатина бису. мо мега нақулу мегем ки илла атарака баъду алиҳатина бису. мисол як хел будҳои мо ҳамаш не, як хел будҳои мо таъсир мекунанд. ҳамин дар ҳамин оят овардагие ки мисол ҳам хеле як хел будпарастон ҳам хеле ҳам мегам. мисол будпарастон буд 100 хел ақидаву фикри хушна доштанд. васабиин касабиина, мисол ҳамиём ё киян сабиин ҳумул хариҷун мин дин ила дин. мисол а як дин ба дини дигар мезгаранд, а як ҷо ба ҷои дигар мезгаранд, бо ҳамун ақидаҳои фосид қатъи. ва баъзул мунаҷҷимин, баъзе мунаҷҷимин гуфта одамое ки ситорашиносо, астрономи, астролог мегӯянд ки мисол ситора вақте гап мезананд, ҳамиён мегӯянд дохил мешаванд ҳайсу янсибуна баъд ал-асар ила кавакиб. асар гуфта як хел корое ки дар ҳамин дунё мешаванд, ё мекунанд мегуфтанд ки ҳамин кор ай рӯи ҳамин ситора шидагиае, ё ҳамин кор дар ҳамин ҷо заминҷунбӣ боша ё обхезӣ боша ай рӯи ҳамин ситора шидагиае. мисол ақидашон ҳамин дар дил бояд ту бидонӣ ки фақат хубияи бадие ҳамач ай тарафи худо мешава. ҳамин одамое ки ситорашиносо хушона мегуфтанд, ҳамин одамо хуш мегуфтанд ки нами ситора мисол ай рӯи ҳамин ситора обхезӣ шидагиае. вақте ки ҳамин одам ҳамин ақидаро дора, ай дин хориҷ мешавад. ва баъзу биинкари ма ҷаъала Аллоҳ субҳана инкару куфран калбаъси. як хел одамо мисол чанд шахсое ки ай дин хориҷ шидагиан номбар кардесем. ва баъдуҳум биинкари ма ҷаъала Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала инкару куфран. як хел одамо инкор кардагиянд. вақте ки инкор кардагиянд, ҳамун чизеро ки худо манъ кардагия инкор карданд. мисол чӣ? калбаъси ва иҳяи мавта. баъс гуфта рӯзи қиёмат, ва иҳяи мавта зинда шидан баъди марг фи дарил қарар, дар он дунё. он шахсе ки дар ҳамин дунё 10 бора 5 бора фарқ надорад шаби дароз намоз ки бихона, агар бигӯяд ки рӯзи қиёмат и дурӯғай, ё бигӯяд ки зинда шидан баъди марг и дурӯғай, ҷаннату биҳишт мисол биҳишту
дузах, ҳама чи ин дурӯғ агар ҳамин калимаро ки гуфт дар ҷош ҳамин одам кофир мешава, бояд калимаша айсарина арза. дар бораи ҳамиён бо ҳамин хел одамон ҳаст. ва ҳазал миқдор кафин лиулил абсор. ҳамин ҳозир чизе ки мо нақл кардем, одамое ки айдини хориҷ шудагиянд, ҳамин барои одаме ки ақл дора кофие ки бадонад ки чанд табақа одамое ҳастанд ки айдин хориҷ шудагиянд. Аннал аалам ҳадис. мисол ай назар ҳамаи ҳамин дунёе ки мо гуфтем дар бораи нақл кардем дар бораи одамое ки айдин хориҷ шудагиянд, ҳозир мегӯем мо нақл мекунем ҳамун чизе ки махсус барои мо дахл дора ҳамин дунё. ҳамин дунёе ки мо мебинем. Аннал аалам ҳадисун. ҳамин олам махлуқай. ҳамин олам чизе ки дар ҳамин олам аст ҳамаш махлуқай. Бимаъна муҳдас вуҷуда баъдал адам. ҳамин олам, ҳамин дунё баъди набудан пайдо шудагия. Ва ҳува муҳтаҷ ила муҳдис. чизе ки баъди набудан пайдо шудагия муҳтоҷае ки холиқ дошта боша, худ ба худ пайдо намешава. Мавсуфун бисифати лқидам. холиқе ки сифати қидам дора. сифати қидам гуфта холиқе ки аввал надора. мисол ҳамин дунё худаш махлуқай. барои чӣ махлуқай? барое ки набуд ба пайдо ши. махлуқ аст. ҳамин дунёро холиқ дора. не ки холиқи ҳамин дунё бояд аввал надошта боша. худаш аввал надора. холиқ ҳамин чӣ хеле худои бузургай аввал надора. мисол худоро ҳеч ки халқ кардаги нест. ба маънае ки аз чӣ хел мо буфаҳмем ки худоро ҳеч ки халқ кардаги нест, ақли мо намегира. барои чӣ ақли мо намегира? барое ки ҳамаи чизе ки мо мебинему хумон махлуқем. хумона халқ кардагиянд ва тамоми мавҷуде ки мо дар гирдивани мо ҳамаи махлуқай. барое ки мо фаҳмида наметонем ки худо чӣ хел худ ба худ беаввал пайдо шудагия. ана пайдоиш нест дар худо. анами дунё пайдоиш дора ай набудан, холиқаш аввал надора. Ва залика муҳдисул муҷид ҳува Аллоҳ. ҳамое ки ҳамин дунёро халқ кардагия ҳува Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала худоай. кама юширу илайҳи қавлуҳу. чӣ хеле ки худ дар Қуръон худо азза ва ҷалл мега аъузу биллаҳи минаш шайтонир раҷим Аллоҳу холиқу кулли шай. Аллоҳ худо холиқ, холиқ кунандаи кулли шайн ҳамаи мавҷудот аст. ва қавлуҳу таъала инна роббакумуллоҳу аллазӣ халақа самавати вал арда фи ситтати айям. парвардигори шумо халақа самавати вал ард. ҳамин замину осмону офарида фи ситтати айям дар 6 рӯз. чӣ хел офарида? чӣ хел карда? ақли мо намегира. худи худои таоло парвардигормон чӣ хелай мо фаҳмида наметонем. не ки худоро бо дилҳо шинохта мешава. мисол бо махлуқоте ки худо дора шинохта мешава. вақте ки меган мисол ҳамиқа дар ҳамин дунё ҳамиқа мавҷудот ҳаст ки ҳамаи ҳамин мавҷудотҳо хушрӯ ҳастанд. мисол ҳаст хелашки одамон ҳайрат да мебаранд. ҳабиби худо гуфт алайҳиссалоту вассалама ки парвардигорам хушрӯ ҳаст. не ки чӣ хели хушрӯае мо фаҳмида наметонем. фаман қала биқидами алъалам фаҳуа кафир. он шахсе ки мега ки ҳамин дунё аввал надора, ё биган ки масалан ҳамин дунё ё он шахс чизе офтоб ё ситораҳо биган ки ё аввал надоранд, ҳамин одаме ки ҳамин калимаро гуфт фаҳуа кафир, ҷошда кофир мешавад. аҳамият битен ки ҳаста шахсое ки имрӯз меган ин дунё меган аввал надора, пайдо шудагини ин буд. ҳамин калимаро гуфтанда, ҳамин калимаро талаффуз карданда одам кофир мешавад. бояд айсари нав калимааш арза кунад. ثم لما ثبت انتهاء الموجودات إلى واجب الوجود لذاته. وقتی که میگه ما گفتیم که همه موجودات در همین دنیا خالق دارن و العدم على الواجب ممتنعون. مثال چخیلی که ما گفتیم وقتی که همین دنیا که خالق داره، خالقش اول نداره. اول که نداشته باشه آخر هم نداره. ҳамин дунё аввал дора, охир дора ва ҳамаи чизе ки махлуқ аввал ва охир дора, не ки холиқ не аввал дора, не охир. лианна барои чӣ мегем ки худо охирам надора? лианна ма сабата қидамуҳу истаҳала адамуҳу.
вақте ки мо гуфтем аввалш нест, охирам надора. чизе ки аввал дора, охир дора. лазима кауну азалиян абадиян. лазима гуфта ҳами вақте ки чӣ хеле ки мо гуфтем ки худо мисол аввал надора, ҳеҷ ка худоро халқ кардагӣ нест, худо буд, мисол ҳамихи охирам надора. фаҳуа қадимун ла аввала ливуҷудиҳи. қадим гуфта аввал нест, ла аввала ливуҷудиҳи, мисол ягон кас халқ кардагӣ нест парвардигора. ва бақин ла ахира лишуҳуди. ва бақин гуфта худо ҳаст ва мемона ва охир надора. лишуҳудиҳи فيرجع معنى القدم والبقاء في حق سبحانه وتعالى إلى الصفات السلبية. مثل الصفات هاي خدا اسم میخره. در خدا مثل اول نیست، آخر نیست، همه صفات های خداه. وإن عدهما بعض في النعوت ثبوتية لأن معنى البقاء في حق سبحانه وتعالى نفي عدم اللاحق. مثل درجة علماء خلاف کردگیان گفتگیان که مثلا همه خدا میگه اول نداره، آخر نداره، این صفات های خدا یا مثلا همه در کدام صفات های سلبیه یا صفات های ثبوتیه، مثل همیشه در بین علما خلاف شدگی در این مسئله. كما أن القدم عبارة عن نفي عدم سابق في الأزل فيرجع معناه إلى نفي العدم. شغله که منا گفته بودیم تکرار شده، اول کشید در مثال که خدا گفتیم اول که نداره، آخر هم نداره. در همین جهت در همین جایی که از ما خوندیم در همین جای ما درس من میکنیم و معنای درس امروزی که ما گفتیم اساساً درباره در دل و در فکر یک و یگانگی خدا را شناختن و تمام دنیایی که در همین در اطراف ما هست، مثل چیزی که ما می‌بینیم درخت و آسمان و آفتاب و زمین و ماه و ستاره ها، همه اشاره میکنن که خدا یک و یگانه است.